Anyaya. 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 Pagkakatawaan nga agkakaruba. Anyaya. Pangsutsutil ka dagiti pulpolitiko nga agkakapusaksaken agkakataraki. Anyaya. Anyaya. Ray-rayaw ti aldaw aperme iti gargaragga. Anyaya. Anyaya. Programa nga umay mangrayrayaw kada kayo. Mangsusutil kadigita kaunggan nyo. Mangragragsak kadigita malidlidayan na puspuso yo. Umay kayo ang kaaruba tatenggen ti gargaragik a programa ditoy. RPN Radio Ronda sa Istres 9 apat pusipusan kadigita radyo. Umay mangparparagsak ken manglilinay kadigita in kayulot-lutwen da ina ni Rudy T. Ken Honeybee. Kadwada pay Dalulo Rocky Ken Lola Beshi. Mangrugi kada oras iti alas 10 iti bigat agin gana alas 12 iti tinga ti aldaw. Lunes agin gana iti biyernes nitoy nalataken kaunaan a radyo ti Kailokuan. Anya aya. Walang pikunan, walang personalan. It's just pagkakatawahan lang. Yes, it's just pagkakatawaan lang. Dahil ni Ina D4 Anya Aya. And you are listening here. Ito'y nakalatlatak agal alungugan ken kastaunay nga ragragsak na RPN RPN DCRL 639 kHz Radyo Ronda Batak. Kung nagana kayo, wala sit ka, i-set up ko labas sit deti Livek. Amo iti Live. My personal FB Live. Ayan. Ape may nga ta nag-stop itatay. Diyak amo na natkukunti internet. Kidigiti nga tiyempo. Diyak amo na natkukunti internet. At agpukaw-pukaw. Good morning. Kada kayo amin nga agdengdengeg dati ni Ina di. Pati boses ang kat, agpukaw-pukaw pa yan. Tilamiis nan. The changing weather. Ano dati kukunti ayan? Dakam mo. Amin nga tatao kat kastaunay ti kuwa, kastaunay ti uyuyak, kastaunay ti adadigita gugurigor, adadigita sabsabali ti mariri nana. Aguray keman, kitang taman. These are my materials. Kung nagaya, naimbag nga aldaw yung amin nga agdengdeng detoy, programa mi, anya aya, dati ni Ina D, still ni Doc Honey ni Engineer Rolly Tikat at Dada Ijay Manila. Sa baligayam tilangan dati naka-full bangsak. Guys, sa baligayam dati tilangan na naka-full bangsak. Dati mo t-shirt ko, amo na apay nagbaglaki din ta nakaalak ti jacket. This jacket was given as a gift by Sir Rolly T. Kastaon iti tudo. Ngamitan ta guys, iso nga nagkastoy ta kitain nyo, I am wearing, kitain nyo in my FB, medyo napintas silangan, ngam iti TV ngamin, naka-blue screen kami, naka-blue screen, iso nga, no, blue, dati usaram ngamin, kasla Marvel superhero nga, agfukaw-fukaw, kunana. Itatan, anak na, today gagayam kan kakabsat nganganin ag July ngam I almost forgot guys nga tigayam June celebraran tayo iti Pride Month. Aglalo ka ni Ina dikat member iso na iti LGBT iso nga I'm just so proud to be a member of the LGBT kat itatang nga bulan iti June apo dati pan nakaselebrar iti Pride Month. Anak ka diti Pride Month. Dito'y LGBT. Pride kuna na ngamin. Because we have the pride. We have the pride to tell to the people that we are members of the LGBTQIAAP. Kuna na pa. And still umadado. LGBTQIAAP. Kuna na nga kasday. So nga, I'm just so proud to tell you guys, Happy Pride Month. Gilitak man, digite kapwa LGBTQ members. It is sabasabali nga partes iti Pilipinas, aglalo iti Ilocos Norte. Happy LGBTQ or Happy Pride Month. Di pagsasaritaan tayo tutuno madamdama kat digite sino ti mabalin nyo nga isa-suggest. Da kayo man ti agibaga, sino can we have at least top 10
10 most influential members of the LGBTQ, especially ti gay. Ti gays, iti sabasabaling industriya, fashion industry, iti movie industry, iti TV industry, kanda dumapay. Sino kadi? Who are the most influential? No kuna nga sa apo nga influential at dati itad na kada tayo. They are so powerful nga uray iti panagikwalang, panagi-endorse. Panagi-endorse iti commercial nga kastakit talaga nga bumenta. Hanmat nga member dito yung bakla na nukwa. Ni Chris Aquino, di ba? Ni Chris Aquino is so popular. May panggap iti movies. Kumit kita ti pelikula na ni Chris Aquino. She is a bankable star. Kuna na nga kasta. Nga Becky na nukwa at ati napalawlawan iso na ti Bebeki. May sa iso na. No iso na at the Becky kasi ko man ni ina di is very Becky. Adamot babae nga Becky Lou, di ba? Adamot babae nga Bebeki. Di ba? Ti may sa nga babae nga Becky nga adenti movie industry kat ni kuwa. Christy Permian, kanina Rolit Solis. Digiti kasta una nga, nagsasauda nga kasagat amuda, pay din apo, iti agsao, iti Becky. Di ba? At dapat pagsaritaan tayo ito na madam, diba? Di kita abbreviations iti cellphone. Kasla ko OOTD. Di kita pagsasaritaan tayo madamdamang papado man pala digito'y viewers ko, it's getting cold in here. Napintas pa di nga talaga ti panawon man. It's gloomy. Nagloomy tarwar itimat unag ti station nga kastaket na nalami is iso nga very becoming dati pa nag-jacket ko itatan, intay to pa pagsasaritaan guys, digitay artista. Di ba? Agmari-mari tasta itata. Intay to pagsasaritaan digitar artista. Hi, Mary Grace Shasha is watching. Halo kada kayo amin. This is Anya Aya with Ina D. Ay nanaga na digitar artista nga suspected to be gay. Alak ni Ina din akit talaga nga gay yon. Ngam dito mat artista pagsaritaan teman agkukwata human Mary Grace Shasha. Happy Father's Day gayam king ka, Mary Grace Shasha, kanda kiti amin nga agdengdengeg, agbuybuya, kini ina di. Idikal man, ananagan napanak kadikal man, napanak nagpaspasyar. Napanak nagluluto ti arroz caldo para kidete anak-anakan mi nga napanen. Julian Roth is watching. Mang Julian, agyaman na kidate na imas nga abukado nga inted mo dati abukado nga ingot kill net. Agpepeso gayam nga naka-kill net DJ nga avocado. Haan mat nga iso na dati ni awag na no kan diket. Haan mat diket nga naka-kill net. Konana. Itatan, anati pagsasaritaan tayo itata, ino na man, agmari-mari test tayo man itata nga aldaw. Adalistaan kanya, these are the people suspected to be gays or bisexuals, kasi members iti LGBTQ in the movie industry. O, kitain tayo J. Ros Gallejos Abaha is also watching. Da kayo amin. Belated Happy Father's Day. Gayam kada kayo amin. Belated Happy Birthday, Father's Day kada kayo amin. How did you enjoy? How did you celebrate your Father's Day? Deta. Tatan, ag chika-chika, ag mari-mari test tayo itatangal daw. Ti umuna. Itilistaak. That you are suspected to be gay. Kapos sa Pride Month, in connect ko malatan guys, di kita'y gay. Ngay idolan tayo itikwa nga dito amo nga Becky Dagay. Whether they are gay or not, basta ito amin movie industry apo nga kasakat maichika da amin. Super chika-chika. So, first on my list, first off is Mark Bautista. Kunada, agdangag kayo, da kaya agdangdangag ti radyo, itaan niya. Pasensya kan sir, tabasit lang dinailad ko. Agdala ka mamang Julian, basta naraman na, dati na imas nga abukado yo
Mark Bautista, he was discovered as a talented singer when he became a finalist for Star for a Night in 2003. Since then, his careers in singing, showbiz, and even commercials have skyrocketed. Kasto ni sikat nan. Rumors about him gay started when last 2011, when last 2011 was involved in the Piolo Pascual and Casey Concepcion breakup. Di nga min kabula awaman the Emer, Jufel, Dan Rebster, Wilhelm, Ma'am Jessie, Ma'am Lyle, and Ma'am Jane. Kunana. Ni J. Del Rose Gallegos Aba. Hello kada kay amin. Marwin Sahagon is also watching. During the Piolo Pascual and Casey Concepcion breakup. According to some allegations, Mark was the reason of the breakup because he was having an affair with Piolo Pascual. Ala apo, kaso nga chika deta. But that is only a chika. Chika da whether it's true or not, wala na tayong bibiyang doon. Basta agin mamaritas tayo itata. This news came from kami.com.ph. Emer, Jufel, Dran Reb, Sir Wilhelm, Ma'am Daisy, Ma'am Lyle, and Ma'am Jane. Iti LGU ding ras. Iti Assessor's Office. Next, di ba? Next, Marites, is Paulo Ballesteros. Amoy ni Paulo Ballesteros. Paulo Ballesteros is a Kapuso. Kapuso TV host, actor, and dad. A world-renowned makeup artist. Amo yung amin ni Paulo Ballesteros kat nalaing isuna nga dito agtulad. She can be Marilyn Monroe, mabalin isuna nga ni Britney Spears. Kayang-kaya na, nga tuladan, kayang-kaya na amin, di ba? His nature was unknown a few years ago, but now fans have speculated that he is gay. Amuda, makikita da. At dito pinagbeki-beki na. Because of his makeup transformation and cross-dressing. Ano ti cross-dressing? When a man tries to wear a woman's dress, cross-dresser, agbababae. In his noontime show, It Bulaga. In various interviews, however, he has denied that he's a gay and says that he likes to keep his fans guessing. Nung kasla magkita, atong magibagbagang, whatever, Paulo Ballesteros, nalaing nga host, nalaing nga agpakpakatawa, deta. Number 8. From 10 to top 1. Kunena. Eric Santos. Hindi ka no Eric Santos. Dito nagkanta iti na winning song na kat. This is the moment. Kunena. My final test. Kunana, it's a star in a million. This professional singer started his career when he won a star in a million. Idi tawon nga 2003. Ay, 2003 gayam dito. Ayan, ready nabayagon. He is also an actor, TV host, and even a commercial model. Kunana. Throughout the years, Eric wasn't involved. Ampulos nga naggimay gayam iti babae that made people think that he's probably gay. Kunana. He denied the rumors, however, and proved it. He also admitted he's having fellow singer Angeline Quinto a relationship. Kasjay. The question is, totoo ba? Kunana. Ngam nagsina dakin ni Angeline Quinto, nagsina dakin ni Angeline Quinto, may panggap iti rumors nga iso nakat may samanan nga Becky Lo, Eric Santos. This is the moment, my final test. Destiny Bacon and second best ko na. Next, Prince Stefan. I-google nyo dito ni Prince Stefan, si Kajana Garcia. Ni Prince Stefan is a half-Arab actor who started out in GMA7 but moved to ABS-CBN few years ago. He was linked to model Ian Batterson 2 years ago but denied it. Napaniin ko, nagwapo dito yung at the question dang iso na Becky. A few weeks ago, however, or years ago, Keanu Reeves declared that the actor is gay and evading his taxes in retaliation to the mean things that he allegedly said to the actress. Kunana. Gaputado yung bagbagan ni dati Keanu Reeves. Idi nga panpanawon at yung bagbagan na kin ni dati Keanu Reeves. Nga chika
imbuking mat ni nanang mo nga Kiana Ribson. Deta, ni Prince Stefan. Next, nakagugwapo detoy. Nakalingkan na. Nakrasak, idi ka nga, nadadumang ka sa pampanunod ka, totoo kaya? Kuna, totoo kaya na siya ay isang bading? Nakagugwapo, he is a heartthrob. Agsublinto ni Ina D for Anyaya. Takitaan tayo mampay, we still have 6 nga suspected nga members iti LGBTQ. Baka iso da Becky, they say that they are bisexual or queers ko na nga iti pa nagsubli da iti programa tayo nga Anya Aya commercial break muna, engineer. Welcome to West Farm. At datay dito'y Barangay Lipay, Solsona, Ilocos Norte. And what about, you get to watch that may isa nga successful story iti duwa nga naka very young entrepreneurs kat dito nga negosyo iti nasurutan da. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Siya ni Mrs. Nympha Cadawas, iti Barangay Juan, Solsona, Ilocos Norte. Ket siya, I am 63 years old at dasakit ko nga asma. But, kabayatan ti inak panag tungtumar kada iti tibicus within 2 years, kaasi iti Ako si Candy Kakaktin, 48 years old, taga Barangay Surgi, Pauway. Bali, mga 1 year na akong gumagamit ng Tibicus. Ngayong August. Last year yun? Last year. August 5, di ko makakalimutan talaga yung August 5. Hindi ko maintindihan talaga yung naramdaman ko nun. Yung parang lumulutang ako na parang yung parang mamamatay na talaga yung pakiramdam ko. So, hindi ko alam kung ano talaga itong naramdaman ko. So, gusto ko man noon magpa-check up sa hospital, pero dahil nga may COVID, mas lalong nakakatakot. Kaya, unang-una parang ang naramdaman ko pakaiba. Parang, unang-una, siyempre parang nahilo ako kasi parang nalasing ako. Parang, as the days goes by, talagang parang yung mga naramdaman ko parang nag-spark siya dito. Siyempre yung talaga naramdaman ko kasi di ba may sis ako sa breast. Nag-spark dito sa breast ko. Tapos itong paa ko parang nag-spark dito. Pero hindi ko kasi talaga doktora. Parang may nakapapa ako dito sa bibig ko na parang bukol siya. So, masakit siya. Before ako nung Check up. No, hindi check up po. Yung bago mangyari yung lumulutang-lutang po ako. Ano po yun? Nagpa-ultrasound pa po ako. Nagpa-ultrasound pa ako. Pila-pila pa ako dun sa may hospital, dun sa malaking hospital. Pabalik-balik pa. Pero
wala naman sila nakita. Normal lahat. Normal pati ihi, mga lahat normal. So, bakit ganun? May naramdaman pa rin ako. Kaya, sinubukan ko po yung titikos na ito nga po. Malaking pagbabago talaga. Tapos, ayun nga, di ba, nagpa-check up ako, sabi niyo po, yung Breast mass. Oo, May breast mass ka tapos, na. konting ingat lang talagang babagsak na siya sa Oo. Tapos, ayun, after din na spinal alignment ako ganyan. Ang gaan ng pakiramdam ko noon. Tapos, ayun na, ang payat-payat ko pa, isa pa. Ang Oo, payat-payat ko payat. noon, siguro, wala pa ako 40 kilo. Ba noon parang mababa. Malalim yung pisngi mo. Tapos ang payat mo. Dry po yung balat ko. Tapos malalim ang mata mo noon, Candy. At saka dry O dry na dry yung skin mo. Opo. At saka yung una-una na napansin ko noon, mga after 2 months akong ganito. Kasi talagang, ewan ko, luminis ko yung aking, dito, wala. Parang tagal yung balak ko, ba't ganyan? Oo. Ayun na, parang pula-pula ng lips mo, ganyan. Oo. Tapos, Totoo. tapos, yung naramdaman ko naman ng ginit, masakit yung mga likod ko. Ngayon, Na-lesson talaga siya. Subukan talaga nila yung titikos kasi proven ko na siya talaga. Ayan. Ladies and gentlemen, naudlot dato yan. Anya aya. With Ina D. Dapela dito. Chismis Day. Chismis Day is today. Chismis di kita artista. Amo nga paborito yung digito yung ibaga latan. Konak. Detoy. Te may kapat. Nga chismisan da. Hello, Gemma Albano Fernando de la Cruz. Te may isa nga chismisan da sika Gemma de la Cruz. Pa-shout out ko na to all the Fernando and the de la Cruz family. Hello. Kada kayo amin. Ma'am Mildred, how are you? Itatan, deto yan, sumaruno. Without further ado, ladies and gentlemen, let's have Sam Milby. Ni Sam Milby, kuna na ditoy, Sam Milby might not have won Pinoy Big Brother. Hindi siya nanalo as the Big Brother, Pinoy Big Brother during his season. But he sure won the hearts of many because of his looks. Nakagugwapo ngamin iti personal niya sa Milby. Nakita kyan ta Robinson's Galleria idikwa. Apo! Umaruyot. Sabsabali kasla anghel. Kuna na toy. Girls and gays swoon at him. Kuna na kastaunay ti pinagsuon iti babae kada bebeki. In fact, kuna na it has rumored. Na-rumored isuda that he also won the heart of Piolo Pascual. Kuna na. According to the publicist and former gossip talk show host Lolit Solis, ni Lolit Solis nga lulayo, she saw the two being sweet and having a date back in 2007. Agdedit na kanu ni Piolo Pascual nga na inaig pay dati imuna nga talaki itatay sino dijay ni Mark Bautista. Mark Bautista kunana. Odelia Lorenta Nicolas is watching. Hi! Good naimbag nga aldawyo Odelia Lorente Nicolas kani Sir Nicolas. Nikam Sir Nicolas kat agub ubra iti kinda abra electric cooperative kasday. To all of the Nicolas and the Laurentes at dati friend ko nga na-meet ko lang idi last Saturday idjay may isa nga wedding the regi ni Josarel. So nga pa-shout out kumusta na? I'm good. Madama iti programa tayo iti Anya Aya Odelia Lorente Nicolas kandag iti amin nga kakabagyanda kandag iti amin nga gagayem ko nga naamam mo coming from Abra. Chika minute tayo si ka Odelia, Maring Odelia from Abra, Villa Viciosa. Excuse me. Inistok ko nga talaga from Villa Viciosa, Abra. Agkukak manin, agtigtig abag pala dati, na ganan dati kape.
Kapi nga na imas. Dati ti sumaruno ni Sam Milby, napaninchika ni Lolit Solis in booking na nga agdede na kano kan ni Piolo Pascual. Next, Martin Del Rosario, i-google yo, kitain nyo man ni Martin Del Rosario, kunana ditoy, the kapuso actor Martin Del Rosario is not shy on taking gay roles. Nung amin dati Becky, nalaing ni dati yung Martin Del Rosario. Ni Martin Del Rosario, adapay dati video na. Nga scandalous video. Is it because it's easy for him to portray the role kasi Becky siya? Becky ba siya talaga? Kunana. Thank you, sir. Kuya Odel. Hi! Regards to your family and to the guwapo Pre Nicolas. Because he is also one gay, kunana. Fans have drawn conclusions that he is gay because of his photos together with model Suher Bautista online. Ada nakita da. Ada rimwar ito online. Gagayim kan kakabsat nga isuna kat ada photo na ni Zuher Bautista. It has been speculated, speculation la dito that Suher took Martin's viral nude photos. I-google yo, rumuar ni Martin Del Rosario. Wala na. Next off, we have Aaron Villena. Dati may nga nagwapo iti wawawin idi kwa aduda nga dada ni Aaron Villena. Mr. Pogi ng kasla adda may nga contest iti wawawin idi ko nga nangabakda. Detoy. Aaron Villena, amuyo detoy. Dati adapi kumalkalat nga video na, adapi kumalkalat nga picture na. Nga isunakat amuyo latan i-google yo. Kunahin na toy. Ni Ogie Diaz, years ago, kunana, nga ni imbaga ni Ogie Diaz kasi may sanga columnist, may sanga sikat deto nga agar artista pa ni more on showbiz reporting ti drama ni Ogie Diaz. And then ni Ogie Diaz years ago kunana in booking na ni Aaron Villena nga isuna kat adamay sanga gay benefactor na adamay sanga mang support king kuana and everything that he needs the gay lover gives. Kunana he replied to a post saying that people shouldn't be so envious. Kasi nakadado nakabimbing na slogan na. Awang mo tipel pelikula na. Nag-pandemic pa. Why is it nga masusteneran na itibagbagi na? Kunana. Fans have drawn conclusions that he is after seeing photos with model. Ay sa bali mo data ni Suher Bautista gayam data. Kunana ni Aaron Villena. Nga haante ka no kung mga envious ka dito makitkita and should mind their own business kunana ni Aaron Villena. Wala kayong pakialam sa akin. Kunana, he didn't confirm nor deny the allegations. Recently, years ago, nabiit pa detoy, his friend Kakay Bautista denied the gay rumors for him. At dapat may nga chika nga ni deti kanu Kakay Bautista kan ni deti Aaron Villena are dating. They are having sexual relationship kung kunada pay. Apo, naggasa ni Kakay Velasquez is deti dental diva. Deti purong ngipon. Okay? Next, Enchong D. Di ba ni Enchong D? Na ikaso, may panggap iti pa nagsasaunang, may panggap iti may sanga politiko ba or may sanga dakkel nga tao napandain kaso isuna iti deti kwa adu ngamin deti nakita na iti napan nakinomentan iti post deti nga babae nga having a lavish party nga iti pandemic nga napasama kasi kada dumot imbagbagana allegedly quote unquote itatan Enchong D, kunena, di kapamilya actor and model Enchong D's nature has always been in question. Kanay da questionary, di ko taawang nga, may linking kwa na, nakagugwapo nga lalaki. Asawa ni kabsa ni JD, deto JD. At atan, kunena, the kapamilya actor and model Enchong D's nature has been in question. Rumors stating that during his college years, Enchong D was effeminate. Idi kano college years na effeminate meaning Becky. At that time, he has proven his fans wrong when he dated Julia Montes. Diba? At the time
nga napan na idedit ni Julia Montes. Deti Julia Montes iso deti nasikugan ni Coco Martin iti ang provinciano. Then Samantha Luis na panamit indedit digitoy. But with a viral photo kunay na fans have questioned Enchong Di again in the photo the swimmer turn actor is seen looking lovingly at Piolo Pascual manon ni Enchong Di. Talaga ni Piolo Pascual aya iso ti damo sought after nga kukuenda ti Becky. Nga madamot anak na ni Inigo. Di kayo nangasawan at dakwana at Becky na lang uno silahista, silahis, mabalinti babae, mabalinti lalaki. Kunana. Deto yan. Last two. Ngamsak pe data apo, tapno maibitin kayo, agkwate mampelang, ag commercial break tayo, then off we go, kiti top 2. Top 2 kadagiti suspected at the question mark questionable ti kinalalaki da iti pa nagsubli daytoy anya aya chika chismis movies chismis with Inadi anya aya commercial break muna dyan. Welcome to Uwes Farm. At datay dito'y Barangay Lipay, Solsona, Ilocos Norte. And what about, you get to watch that may isa nga successful story iti duwa nga naka very young entrepreneurs kat dito nga negosyo iti nasurutan da. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Siyak ni Julian Root, taga Barangay Guerrero. Dati kanayon nak iti CR na agburburak na kanayon to'y buksit ko. Nang idi ada nang ibaga kang yak nga dito yung Tibicus, tinadas ko ti nagtumar, nariknak apo nga mayat, napintas ti panagwa ti bagik, hanlang dito sakit ti buksit, dapay sakit ti apro, bato ti apro, nagsardeng ti palagsakit na, tapos pimintas ti dito ko ti blood sugar, cholesterol bimaba, nagnormal apo. Iso nga dangayo apo padasen niyo dito yung produkto ti Tibicus napintas apo. Siya ni Marcelo Cristobal, may sa kami iti media, iti Ilocos Norte, kahit ko lang yung pakamo ako, nababayin di pa nag-usar ko iti Tibicus, kahit ado iti limbag-anan tiriknak, kas may sa nga natayanganin, kahit ado iti saguban iti bagin ang nangro natin hypertension.
Ngayon nakita kada iti TV kos kaya resulti nakapalagan kaya nakatulong gapo iti ananayan ti bagi. Malaksit kireta, hindi namin sa nga rabi awanin tinagyan dati TV kos dati lang dati nagaling saed. Ngayon inusar ni Mrs. ko gapo tanging matot dara na ginurnurat gapo tanay boss. After ti unong kalpasan iti 2 oras, bimaba iti blood pressure na. Iso nga, kas kanyak, agusar kayo iti TV kos. Need help keeping your digestion balanced and sync? Try TB Cough. It's the #1 GE recommended triple treat probiotic, prebiotic, and enzymes help digestion balance 24/7. Right combination of multiple vitamins, minerals, and metabolites by helping good balance bacteria in your digestion tract. Without proper nutrition and exercise, your health can suffer. TB Cough Triple Action Formula combines probiotic plus prebiotic and enzymes. Keep you gut healthy and function at its best. Our convenient bottles bring wherever you go. Natural's greatest treasure. Health is our way of life with TB Cough. Ayan guys. Detan, at datayon iti pa nagsubli dito anya aya ko na at datayon iti 2. Sino dagiti addayan ti topmost position iti movie industry nga suspected nga bebeki. Deto yon. Number 2 is Piolo Pascual. Allah, ni Piolo Pascual nga nainaig kani Enchong D, nainaig kani Sam Milby, nainaig kani Mark Bautista. Apa da kakasjay ket iti batit nga lubong iti artista iti movie industry adut makita da. Are these controversies laeng? Are these press releases laeng? Are these true? Totoo ba? Dakam mo. Speculation. Kunana, Piolo Pascual. That's number 2. The most controversial of them all is Piolo Pascual. He has been linked to numerous male stars. Kunana nailing ka ni Mark Bautista, Sam Milby, and even Yul Serbo. Ala pati ni Yul Serbo. It is somehow an open secret in the showbiz industry that he is gay despite his denial to these allegations. Nagpogi mga kami ni Papa P nga madaanak na ni Inigo Pascual, siguro ni Papa P kat maybe he is silahis. Mabalin itikwa, wala na tayong bibiyang doon, iso pagragsakan da. Ngam nagwapo ni Piolo Pascual, nakagugwapo. Number 1 in my list is Alden Richards. Allah ni Alden Richards. Aldab. Di ba? Aldab, kuna na to'y, Yaya Dab, ni ama mo yung ni Yaya Dab, di ba? Yaya Dab's on-screen partner is the top alleged gay Filipino actor. Photos have circulated online that proven Alden's questionable name, kunana. In a viral photo, Alden is seen being intimate with Derek Monasterio. Ala true detoy? Kunana. A few other photos have also been released online of Alden with 2 other non-showbiz gays. Whether it's true or not, datayo nga Pinoy, datayo nga Ilocano, datayo aming agdengdengag, agbuyboy ti FB Live ko, kan agdengdengag iti radyo dito DZRL 639 kHz, Radio Ronda, this is Ina D for Anya Aya, chika minute tayo, digita apo ti paspasamak, digita suspected gays, iti movie industry in relation kay dati gay pride. Gay pride tayo. And still pride tayo latamot apo digitoy may pagpampanakil because they are also talented. These are talented individuals in the movie industry nga who made a big news. Nangaramid da iti dadakkel nga news iti bagbagida pertaining kina Becky da. Whether amo yung aming kakabsat iti movie industry, bad or good publicity is still publicity. The more nga pinag-uusapan, the more nga sikat. Di ba? So agar aramid dano ka digite sex scandal da, agar aramid da kidigite na duma-duma nga apa agaapa da tapno pag-usapan lang ba. Ado digite bagbagada, digite terms nga drum beaters. Di ba? Digite
mangpaparubrob kadagiti is issues da as artista ore met iti politika adu mo lata ti mangparparubrob ni mayor nga kastoy ni vice mayor nga kastoy babae na ni kastoy wenno excuse me po ada kun neighbor nga napasamak malversation whatsoever still a publicity. Di nga I mean? Ore ana pay ti news. Iti politika kat kasla seni movie industry deta apo. The more than news, iti Pilipinas, di ba? Nakadungan yung news iti maipatpatama kadig iti daddo mga politiko. Rumor da latta. Ore kasano pinanguyaw da nga dati nga politiko kat nagan na adu ti dinedekwat na. Corruption. May balod pa, may balod da pa. Iso damo ata nga iso. Di ba? Still, they are still on top positions. Ay nako, that concludes iti may isang pagsasaritaan tayo for anya aya, guys. Itatan isarunukon. Isaruno tayo. Iti ngamin ko iti panagdaan sa pagdaan po ng araw, sa pagdaan ng mga taon, agbalbalin tayo nga technologically advanced. Digiti cellphones tayo, nakadado ti features nan. The way we talk, the way we send messages, iti cellphones tayo. Ore sinon sa lananang ko, pati ninanang ko nga kasagat kailan sa cellphone nga hanala may uswat. Amin tayo nga kasagat ada cellphones na. Aglalo iti Pilipinas, datay iti may sakang kadadaklan if not the biggest when it comes to having cellphone. Kaaaktiban iti messaging. Dumanungam tanga messages apo according to research. Iti pinag-message tayo, kachat tayo. Idi ununa na SMS kunana. Dapat pagsasaritaan tayo itata, what is SMS kunana? Ano ti kayo ang asawan, dagitay acronyms, pinaikling salita kunana. Pinaikli. No kung makasarsaritam ni kwa, ni Joam, ado digiti ibagbagana. Titi kunana. TTYL kunana. Anat TTYL, anat kaya nang sa unti TTYL. Kunana ko mga kastaket, agdardarasak, ada ubrak kunana. Ada ubrak agdardarasak. TTYL kunana. Talk to you later. Talk to you later kunana. Dati ikwata yon. No adda dete nakaatidog kuma nga sentence. Ti ibagana kastaket TLDR kunana. TLDR. Ika na TLDR. Mauma, di dyan ang basa. Kung na nagtulong, didn't read. Di gawin? TLDR ko na naglalo no kadado di dyan isursura mo nga kuha, tulong DR. Hanggang nga makaan-anos di giti texterson. Dapat kat short and clear messages latati itid mo. Dati pa LMK kunana. LMK kunana. Adamiting ko, agsarita tanton madamdama, hay manang leilani hay dos, kunana, LMK, let me know, LMK, kunana, short iti, imbes nga susura mo ti let me know, LMK, kunana, let me know, LMK, when you are available, diba? This one, NVM, anat NVM, no NVM kunana ada ko maimbagam bebe am latan kasi ko ma NVM no kunana never mind no BRB si kados among data be right back agsubli aton madamdama guys adamin ubrak BRB kunana this one ala mo adi ibagak king ka kastoy ala adi ibagak king ka TBH, kunana, TBH, kras ka. Anak TBH, to be honest. Diba? TBH. At daag dito yan, sabi na Pascual Agbayani, hello, madama, happy Father's Day, madamada nga celebrate ij America, ada na delay, ada na advance, depende iti availability to time. Hi ina madam ko na ni Sabina Pascual. TBH, pagsasaritaan tayo dito, acronyms. To be honest is TBH. Kumusta kayo? Kumusta?
To be frank, kunana, TBF. To be frank to you, kunana ko ma. Imbas nga ati dog, TBF. Di ba? QOTD. Limapsat ka man, ma'am, kunana, ni June Biloria. Apo, limapsat ka man, ma'am, kunana, ni Uncle June Biloria. Agtal na, mamanda man char-charutanan. Itatandetipay. QOTD. LMK is let me know. QOTD is quote of the day. So my QOTD is, quote. At dapat may sa, OOTD. IDK, I don't know. OOTD, outfit of the day. So Ina D is wearing jacket. That is his OOTD. Kunana si Ka-Barbie. OOTD, outfit of the day. BRB, nebaga ni Dawson. Be right back. Kunana. BTW, kadigitag dengdeng nga gamil millennials. BTW is by the way. Kunana. TFTI. Ano ka dat? Ano data TFTI yon? Nalipata data TFTI yon. Kunana, BTW is by the way. LOL, laugh out loud. Katawa. Dati pa, TTYL, nebagak dati itatayin, TTYL is, talk to you later, madamdamaman. TTYL, BRB, no kunana, talk to you later, be right back. Ay di jay, thanks for the invite, TFTI, kunana. Dati pa, IDK, Adan, I don't know. Dati timay sapay, IMHO, kunana, IMHO, anati imho. Kaya na nga sa uwan, Madam Cheryl Pelayo, kunana, imho is in my honest opinion. In my honest opinion or in my humble opinion. Kunana. Tatan, the news, TBA later. Kunana. The news to be announced later to TBA. Kunana. Kunana mat, ana integ pipiknik kunana Veronica Villalos Costales. Kunana mat ni Veronica TBD kunana TBD maring, ana TBD to be decided. Maamuam tunukwa. Talk to you later. TBD. Ala po, Diyos ko nakadado. Di kita mat. At pagsasauta yung EOD kunana. It's the end of the day. Let's celebrate. Kunana. Hello, Texi. Dati pa, FAQ. Ano FAQ? Dati fact kunana, FAQ. Frequently asked questions. Kunana. What are the facts? FAQ. Frequently asked questions. Kunana. AKA. Ano AKA? Also known as. Kita mo, also known as. Anamat iti asap as soon as possible. Di ba? Ang dami-dami pa nating pag-uusapan, guys. But I am sure you are all excited again for tomorrow. Di nga for tomorrow, agsublita ito, iti ad-ado. Ad-ado pa nga pagsasaritaan tayo may panggapti abbreviations. Ano pa? Pagsasaugaling linggos because it's Pride Month. BRB. Be right back tomorrow again. For Anya Aya, this is Ina D. May I katok na? Katok mga misis. I am done. And good morning kada kayo amin. Thank you akman iti DZRL to all the engineers kan kada kayo amin. TBC is to be continued tomorrow. This is Ina D for Anya Aya. Again, be careful. Slippery amin, digiti daldalan no agtudtudo. Slippery when wet, nakususo digita nga disgrasya. Kadigitay agawid into numalom, digita agawid ti pagubraan da, take care of yourselves. Aglalo no, agkom-commute, even commuting kan, motorist kayo. Ina di for Anya Aya, thank you very much.
Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Hi everyone! Siya ni Dennis Gabriel Alipio, reporter iti DCRH Metro Manila, news stringer iti GMA7. May isa ka pong stroke survivor, 5 years ko nga stroke. You know what? Half body, na paralyzed iti bagi. Although ada iti recovery iti, yung babayan ti panag-usap iti because alalisto, iti panag-recover iti bagi, mga pagnakon, ken kasman ganyo, pimintas iti speech ko. Nagsubli po iti normal nga panagsalita, ken kastameten pimintas pa iti circulation iti bagi. Idi na atake ak nagkaroon nag iti nervyos every time at dati sumken madiarik na gapot iti ata ko stroke ak manen. Ken babaen iti parusar ko iti tibicus nekat DJ anxiety, nekat ti insomnia ken iti over fatigue. Isu nga kadagiti pada nga na stroke usa ka tibicus kaputa very effective mamimpisan balbaliwan na itirik na ken kastameten iti panunot tayo. Tibicus the best. Siya ni Clarita Uguro, Batak, Ilocos Norte. Hindi, siya pa'y napadasan dito tibok ko sa apo. Nasakit tiboksit ko. Dito ko na nga acid. Napadasan mo nagpadpadoktor nung awamot lata. Usar kidi ko serkot ko omeprazole. Ngamidi ko amang kung kanahin to di CRL ni doktora. Tibicus. Iso nga ko nakide, tumano da kwarta ko. Padasik tuman ti gumatang iti tibicus. Di kuan ala sinubok kumot ko na ni doktora nga 15 ml every after meal. Tapos maligam-gam na tubig. Lako si Mayaan. Kasi na po Diyos. Nga napintas ni pinagbawas. Iso nga jak maiwasan dati sir, dalat pa dati ko. Makunak, da kayo nga madipe nakapadas, apo, padasin yung muti tibicus, no kasanong muti maitin na kada kayo. Anya-aya. Pagkakatawaan nga agkakaruba. Anya-aya. Pangsutsutil kadagiti pulpolitiko nga agkakapusaksaken, agkakataraki. Anya-aya. Ray-rayaw ti aldaw, aperme iti gargaragga. Anya-aya. Programa nga umay mangray-rayaw kada kayo. Mangsusutil kadigita kaunggan nyo. Mangragragsak kadigita malidlidayan na puspuso yo. Umay kayo ang kaaruba tatenggen ti gargaragik a programa ditoy. RPN Radio Ronda sa Istres 9 apagpusipusan kadigita radyo. Umay mangparparagsak ken manglilinay kadigita in kayulutlutten da inadi. Rudity ken Hanibi. Kadwada pay daluluraki ken Lola Beshi. Mangrugi kada oras iti alas 10 iti bigat agin gana alas 12 iti tinga ti aldaw. Lunes agin gana iti biyernes nitoy nalataken kaunaan a radyo ti Kailokuan. Anya-aya. Walang pikunan, walang personalan. It's just pagkakatawahan lang.